Mwanya muno mwirori wa Paxson TV muthenya wao muthia tugura akiona tunyitanire na Riko FM muthenya muthia twina mundu kyo ikaine ta. Yes sir. Yeah. I have never seen this. You never see it. Me too. You will never see it. Ah, why lonely? Got your brother? Otie na uru. Yes. Yes. Karibu guku mitambo-ini ino ya Riko FM na Paxson TV. Thengio muno. Jagirite ofio. Wagirite borithi kaga wira. Yes. Jagirite ngahura kona. Niguo. Niki wahorera uguo na tukuona akuri uguo niki muthi. Ugithi turaitha wa kabini. Ni kuri muthuri ugwitwo ithe wa Nderitu. Ni kuri kahio. Kahio is a cool guy. Yes. A cool guy. Yeah. I'm a cool guy. Very cool guy. Very cool. Very cool. Yes. Tatutariria kahio no hanini. Hatiricio hanini tu. Kahio ni mwanake handsome. Mwanake uramera nderu. Mwanake utareciria kangi kondungi. Tiga gukenia raia. Niguo. Yes. So niguo ndu uria wi hakiri-ini kwa ihinda riri. Riu we ni witagwo baba? Ni. Witagwo baba. Ni uri mundu wita baba. Nijitangagwo baba. Ni jemana inado. Ta mwanake witwo MC Hype D. Ajita baba. Koguo ti ati ni andu a kawaida. Yes. Wow, twakena muno muno na ni ruta wira muthaka muno guku kwa Riko ni tugutamburite muno na nginya nduri wacera guku kwa Riko. Guku kwa Riko ngwiciria ni rita ria mbere. Ndire ndoka ringi. Na ndona mwaruta wira mwega haria mitambo-ini. Niguo. Ndimucokerie ngatho tondu ingigikara nacio ri stingindei. Stingiguteithia. Noguo ndimucokerie. Niguo. Na mundu kora haria uguo kauga atiri kanya ni gathega kuru. Hihi na thaici tatariria mwirorori hihi ni muthe mukuru kana ni kamu no twire miaka yaku kana yo hikanetie ri kana family. Asa ndihikanetie. No ndirabanga mibango iho to ndingeikara uguo ta mbogo yake wi single na wi hau ithe wa Nderitu witu ndari na kuri ari agukura ti muno ndikinyeti miaka 25 kayo kinyetie 25 aya koguo ni ndiguka guo. My grandfather. Wow. I have never seen this. You never see it. Muikide gukai haria uguo wambie kumwira I have never seen this. I have never seen it. Yes. Riu hindi ugitukwenda uke riu na thuti iri yaku tondu mitamburite muno ni yendetwo muno tondu twage kunyita off guard. Yes, ndanyitwo off guard ona ngukoretwo ndatonya ngari-ini ndekuo. I never seen that. Yes. Yeah. Tukirikiriria miaka igano na iroka miaka iri tatu uguo hihi kahio gukorwo eku. Kahio ni muthuri gukorwo handu haraihu. Tondu kuma kwao guthi hari ari ri ti hakuhi no haraihu no haraihu ndirakihoka the near future Kikuyu comedy will never be the same. Yeah. Mashabiki maitu ungimera atia kana ni kumangikuona kana riu YouTube wikuo kana ndugikoragwo nginya Facebook nako koragwo kundu guothe tiga kuria murambirie guikia tunyamu tutari twega niko ndiwe wetagwo atia kuwega ndahota kugweta ha mwambiririe gucuku ni ngoragwo kuo ni umenya niku umenyete ata ni kuri toindo turu ni kuja uranie ndire kuo ngoragwo Facebook, TikTok, Instagram, YouTube guothe nditaga kahio. Yes, twakwendithĩria maundu mega brother na Ngai arathime kiheo giaku na ni twi kiheo Ngai angiingira ni githiaga kunene noguo. Yes. Na njuge mundu wa biiru ona no gitembea maguru uga ni kumomora thi na mundu ucio wa biiru akuona ugitubira kauga ni wega atia ni urahuria rukungu. Thank you mwirori guku ni kwa Riko FM tunyitanire na Paxson TV. Yes sir. Ni njitagwo Bishop Kamango na ni njitagwo mundu muraihu mundu muiru mundu muthungu just at the same time. Yes sir. Niguo kuria YouTube ni ihecia wanda huhu kana Riko FM twaririe ona kuria Paxson TV magi subscribe yeni twaririe. Yes.